تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لبدمها مسلم أخنا أخذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريك موضوعك صالح وحولفا أرنگ نمديهم أميهم ميستخنا وكبديهم آدم بسكني صالح وحولفا أرنگ مدنيا دوكم مدنيا وكبديهم ميستخن إكما دروه حتام كره الله سبحانه وتعالى هم من نفسكم में मर्द लब्बा भवानी एक हम एक कोस इस्तिस्ना करवा फैनुए दिरमी हम मुरमी हम आलिम इनुमी हम इस्तिस्ना करवा फैनुए कुम में भी है कब अल्लाह सुब्हानहु व तआला मरुम वनी लब्बा एक इब्बिस्मी हम इस्तिस्ना वाले नमकीर तिमाई नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिस्नावीस एकले गफार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरुण मिन्ना वकी वडायगम फवन स्वर्ग वडायगम फवन बीमा इब्बिस्मी हिन्निक मरवान कुम्मी हकी अल्लाह हिद्दवी कुम्म मखलूक की बिदुनिया वकी वदान मखलूक कं कहवा अल्लाह ताला कीरत कुरान का वही कुरबान गवा फवनी कुल्लु नफ्सिन जाइगतुल मौत कुम्मे नफ्सकी मरुग रहजी बिकन्नान इच्चके कुम्मे नफ्सकी मरुग रहजी बिकन्नान इच्चे मरुग सकराइत मरवा वदेन वेना के कुणंत एकंत तंगई कुम्मे मीहका वस बदल कुरान कंत ते कम का खबर देवा फमनी कीर्त कुरान होगे आज इमरान सूरत गड्डी फसनाई गई अल जुम्मत सूरत के अव्वनात अल्लाह ताला वही कुरान गवा फौनी कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम कले गफार जानवर है ए मर तियबामिहुम बिहुम फिलन दुआ मर फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम फ़यहम करुन ए मर आस तियबामिहुम ना बदल कुरान मीहाग अजल गायबम अन्नहिद Allah Ta'ala enage maruginne uma irada kurabba mimbar kurabba fawatana kan emi haw gendawan Allah adi ebima kan hisab kan enadi uma kum bisawb bismidri kurabba mihang hama hitugan was naikame ena mus dene holi kame plan kurifan ikkame reifan ikkame kulliya ka kurimati vedan एकंत कट्टका एकम कट्टका एना इतना कदान जहिदान एदा दिम वेदान एना मरुम अल्लाह राद प्रभा फिर बीमक्कंग देवनी हिनोस एने का एकमिन्नेंगे बीमा अल्लाह ताला का हजरतुगा गायब के तड़दन तबनी इब्बिस्मी हका इंगे नुआ कंत तहग तेरेगा हिमने एकंतंगई एमी हकु मरवानी कुम तनेगा कुम बीमेगा कं इब्बिस्मी हका इंगे Allah Ta'ala akan tertentukan namanya. Hewala farangalmihum marwadiyama ibsakinni ekama muli ummai hitam Quran muli ummai hitam Quran kiritima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadis masurta hoga ewa hakatam bayan megang asawe Hewalafa solihum gawah kiritu Quran gawarang kinait tahuk Allah subhanahu wa ta'ala bayan kodde wafawe egotung mu'minun suratuga Allah subhanahu wa ta'ala suratuga fansas hatin afet fansas moe first class ibnai miait tahuga solihum ka sifat Allah subhanahu wa ta'ala bayan kodde wafawe a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun innal ladzina hum hamakaron gamihun naki min khasyati rabbihim yursalan hadrata biruati wa yahun musfiqun Allah subhanahu wa ta'ala hadrata wa rabbuna
biruwatiwe kalang hadratan khusuwat tirwami nabi hunnaki walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun qad yamihunnaki yamihun gawer salang ayat takang imam wami Allah ga ayat takang yamihun dogen Quran Allah subhanahu wa ta'ala bawa nabi huriha takang yamihun imam wami walladina hum bi rabbihim la yushrikun adi yamihunnaki yamihun gawer salang syariku quraba innune Hewala farangalom mihong emme birwatiwa ikkantangai siruhuga tera badadanati siruhuga amale providanati mahima siruka kawwa fada ibbes kamaka sawali orang kairin nuana di mis takuwas ekam duru Quran da mihong masai Quran tauhid kamaka mis taung gennam masai Quran walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un adi yamihunnaki yamihum walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un yamihunnaki yamihum ruskalang hadratan kayu amal taqurahid yakan tatang Allah qabul nuqrabba fardi birwati wa yamihunnaki annahum ila rabbihim raji'un yamihum yaqin qura yamihum emrida huri Allah hadratak Allah hadratak yamihum emrida huri dan Allah Ta'ala miyangkawani ulaika yusari'una fil khairat yamihunnaki hewkan tatang awas wegan namihunne ulaika yusari'una fil khairat yamihunnaki hewkan tatang awas wegan namihunne wa hum laha sabiqun adi hewkan tatang hodu mattaka kuri aradi yamihunne yamihunnaki ima hew amalu sabung yamihunna Allah Subhanahu wa ta'ala ga hadratum mati warimai darajatan bi dibikin tadi intibe ko ngadwasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis masle Abu Qatadah radhiyallahu anhu riwayat ngasam ne kale fan darwani kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman aram ngedduha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garif gawi me famarra alaihi bi janazah din janazah gendamune famarra alaihi bi janazah faqala fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustarihun wa mustarahun min mustarihun wa mustarahun min mustarihun man yaki hamahime kan libijje wa mustarihun minhu adi enag khibayme samahime kan libijje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qulna dan qatada bidaru haram dannaba fi ya Rasulullah ya Allah Rasulullah ma mustarihun wa ma mustarihun wa mustarahun minhu mustarih hakikobatu wa mustarahun minhu hakikobatu qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ukrabiyah Al-abdu salihu yastarihu min nasabid dunya wa hammiha ila rahmatillah solihu lafamiha ena dunya ke warbadi kam getereing dunya ke warbadi kam getereing adi dunya ke bora masakkat getereing ena Allah rahmata ruju ave rahmata me to ena hingham jehun dibigam fiye ya mustari hakimi wala fa solihu ala ena dunia ga kongulun kantat takami do ena hingham jehun dibijja alhamdulillah ima Allah rahmatan dang ena ben mani Allah rahmatan ena datar ko faidiyai ena kan ning ibes kambodo men ning alhamdulillah rahmatuga ena Allah rahmatuga Allah ni'matuga ena wani alhamdulillah ena furihama hinghama jahun libijjena de mustarahum minhu wa mustarah minha kabada ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi hadis Rasulullah wal abdul fajir adi nubamiha lafamiha marwadahid yastarihu minhu al ibad mistahunnan hinghama jahun libena
ei emi hekke unda gula hidi mi honna me wala dunia ge wala unda gula ema emi hak mi dunia wakiwa dia mi istakun fa korete mi istakun nang enage faradun edi unda turata fidage ngajja wal abdul fajir yastarihu min ibad adi nubad fami aina marwada hidu mi istakun nang enage faradun hinga majhunge aram e balibe wal bilad wattakara rat mi hun dirule rattaka bay misme gonda ko bodo ha anon washajar wad dawab gasgaha gesara janawar cisadane gasgaha gesara janawar cisadane bas bay mi gonda ko bodo dunia ga mi ga munda hangura mataga kan tat bale falasiyo mi nataniyahu mi ga kan tat enaga undo kiya bodo mi istako hame kali mi istako kan no mi hum diruma koromonna masakkai takara gasgahaga janawar kisadande subhanallah em baymi hunna ke emi hunga sahab rasulullah sallallahu alaihi hadis probani emi hun duniye ga emulani emi hunga farato mi haga libe faida ille adi ege badalu kiyetta mi istakunna gellum niwani emi hunga sahab emi hunga sahab mi istakunna gellum mi istakunna ekanye no gasgahaga sa janawar kisadande mi hun dirule ratta kabusara ke ta gellum takne engam efada mi hun nimidiyama mi istakunna ekam hingham jehum libe rasulullah sallallahu alaihi wasallam en wasallahu salih wala Allah subhanahu wa ta'ala salih wala mi dunia wa fi diyama dunia ke wari bari kam getere dunia ke warba ei dunia ki amalu ke got dunia ki amalu ke got mi dunia ka hum amal heo amal ko barbali wam bi mi akhirin hod mattaka akhirin hod mattaka mitanga masakkai kokkom heo amal kokkom miha barbali wam miha ema heo lafa salih wala Allah ka hadrat datul qufada Allah rahmat Allah ka materi ni'matan Allah rahmatan ena dahidu ena yang Allah ka ni'mai Allah ka ni'mai materi mai ni'mai rahmatan Allah hadrat ena libidahidu ekam ga hingham jehong ena milni bas kamaka ena kambodwa kan mujhe mihar Allah rahmatu ga ena mai Allah subhanahu wa ta'ala ka rahmatu ga ena yani adai mai hewlafa rangalo mi istakum mi ilwar bidar wani mi hadis masulan ke gotoga marwada mi debaya kab behigenda ngi bayge mi hadis masulan ke gotoga marwada mi debaya kab behigenda ngi bayge i rangalo mi hunna nu bayami rangalo mi hunna nu bayami rangalo mi hum marwadiya ma emi hum Allah rahmatat datul qafadi Allah rahmatuka emi huwa emi hum marwadiya kamuga majja udu wasmi besitam Allah garu takun derawe hitam kore emi hum nas tawri paga bastam mi istaham du takun sohram dani ei kibe emi hum mi dunia ga ulu hidu mi istakun na faida kore emi hum farat ummat faida kore emi hum sarra emi hum masai kuri kangan rangal kurang kangan islah kurang emi hum masai kuri emi hon dunia gawlani Allah habbiru wajibega marwan kan tanege iman kamuge hayaten emi hon heda kolli iman kamuge hayaten alwari kamuge hayat taqwa wari kamuge hayaten emi hon heda kolli emi hon Allah subhanahu wa ta'ala ga mi dunia bura akhirin iskuri regalu ga aram ninja bura alukan emi hon iskuri emi hon abadu was kabur hoggan tibi mi waguti taneka mi dunia ki waguti tane kam mitanga kula hewa kama kum kam madan dia middo Allah batum faida qurani hama khumme waguti ga mitan dan jehidan kan tane ke emi hum masai kore wala pa adi lor midal ne emi hum misal wafade jalek khala tane ke emi hum getibi jalek khala horage khala tane ke emi hum getibi zati undagu tane ke emi hum na dunia thanga akhirin hodan emi hum masake kuri kurun ge terega emi hon jadab besonne je emi hon ngatang ngatang aniya ta ke libije ketang ngatang bena ke kulun ta emi hon libije nawas emi hon ga azuma ka badal naade emi hon ga hibbara ka badal naade emi hon ga raskadang ya wada emi hon hing hamaje higambi ema hisabun Allah ga hadratan emi hon ga furana gande wahidu mi haku jadundu kulli fade subhanallah mi haku jadun bodo aniya ta higge terega jalegga unnam yang du kulli fade
Allah ga hadratan emi hon gendebe hindu falun ne mi Allah hadrat ibaddal qurani ma Allah subhanahu wa ta'ala hadrata emi hon ibaddal qurani ufalun tibe ei kiritmai nabiyya sallallahu alaihi wasallam kiritmai nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadithul qurabi kama Imam Bukhari Ubadah bin Samit kama riwayat Rabbani rawal Imam Al-Bukhari an Ubadah bin Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadithul qurabi kama riwayat Nasaimani man ahabba liqa Allah man ahabba liqa Allah ma Allah baddal kurma lo bi kuramiha ma Allah baddal kurma lo bi kuramiha ahabba Allah liqahu emi haga baddal kurma Allah waslo bodikan nawe wa man kariha liqa Allah baddal kurma nede miha kariha Allah liqahu Allah was emi haga baddal mai di bodikan nawe dan Aisyah radhiyallahu anha قالت عائشة أو بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أمي كمالون عائشة رضي الله عنها تبين أمي كمالون دين نبي إنا لنكره الموت ألو إمن نكيس مرن نورون تريوا بيكي ميس تكون يده مروا كه الله رسول الله قال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك Jiwaha kay nune yannaniye maran nurhum wa kay nune yannaniye walakin al mu'mina iza hadarahu al maut mu'minu miha maru enay gatan annahidu bushira biridwanillahi wa karamatihi bushira biridwanillahi Allah ga ruhi wadigatun horikam ko faawir khabar dewe mu'min miha Sodi hewja fami haga tamar annahidu marang hadirwa wagutu bushira biridwanillahi wa karamatihi Allah wa karamata Allah wa ruhi wadigatun dibigam wa kafar khabar ena deveye falaysa shay'un ahabba ilayhi mimma amamahu den ehiduga enage korimatin fenna kandatta hotirein eyamure ena lobi wa kamin nonan awahan Allah wa hadratan emurita ಏನೈ ಗಾತ ಮರ ಅನ್ನ ಹಿಂದು ಮರನ್ ಹಾದಿರ್ ವಾಯಿದ ಸೋದಿ ಹೊರಂಗಳು ಮೀಹೆ ಕಮ್ಗ ವಜ್ಜನಮ ಏನಯ ಅಲ್ಲಾಹ ಹದರದುಗ ಹೊರಿ ಮತಿಯರಿ ನಿಅಮತ ಕರಾಮತ ಅಲ್ಲಾಹ ರುಹಿವಡಿಗತನ್ ದಿಬಿಗಂ ವಾಕ ಮುಫಾವರಿ ಖಬರ್ ಮಿದೆವನಿ ಎಹಿದುಗ ಏನಗೆ ವಹಾಯ ಫೆನ್ನ ಗುಡಿ ಕಂತತ್ತ ಹುತರೆಂದೆನ್ ಯಬ್ಬರ ಏನ ಲೋಬಿವಾ ಕಮೆನ್ ನೋನ್ನನಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಬದ್ದಲು ಹೊರ ಎದಿ ಮೈತ್ತ ಹುತರಂಗ ಏನಾದಿಯು ಎಯ್ಯೆಗೆ ಮಾನಯಕಿ فأحب لقاء الله فإهار إلى الله بدل قرن دوبي وأحب الله لقاءه الله سلوب لقنا إلى بدل قرن إهار إلى يجندم الله حضرته وإن الكافر إذا حضر أدي كافر ميها إينك قاد مرwan نحن مرن حاضر وجنما بشر بعذاب الله Allah ga azab hurikam ga khabar enad dewe Allah ga azab hurikam ga khabar wa uqubatihi yadi ilahu ga khofaya ilahu ga hadratum wendeni azab uqubai falaysa shay'un akrahu ilayhi mimma amamahu enage korimatin enage wahang hurikanta taguterden yavur ena nuruhum wa kamen nonnane ena beenu nonne dunya do kufadaka Allah baddal Quran ina bainun nuane ko midune do ko fada ka bainun nuane ihsabun kariha liqa Allah baddal Quran ina nuruhum be ebahi ina bainun nuane midune do ko fada ka wa kariha Allah liqa hadi Allah was idi wodin gande fada biha baddal Quran fada biha ebahi Allah rahmatakan nugande wene anda we naraka ga dipangan go teriya ifada biha danji he tanakiyai Ihma Nabiya sallallahu alaihi wasallam alminna bimerumi irsyad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dewa bihi kirti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge
mai sahabi bekale ngadu aswa ikum bekale toh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hirit rasula foga demi ummatuga hunnabi emme ma insan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hadis qurba bari Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis qurba bari ummatuga emmenge iman kan tilafata kallafa Abu Bakar radhiyallahu anhu iman kan ane farad de wajjas ekade fanu ge iman ko ifri baro wegenda subhanallah emme farad ge iman kan muli ummatu ge emmenge iman kamanu badda eha wasmai bekade Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ekade ge fan iddu ha ko fajr sura kiyawa widawi Abu Bakar ge fan iddu higga fajr sura kiyawa widawi denge ekade ge fan sura kiyawa widawi basmi hisab mi wada ganna ni adawni ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah hingham jehon libigam wa nafsaye irji'i ila rabbiki aw hattiba rasalan hadrat ruju wa tiya nafsu gawri ilah ga hadratan aw ruju wa radiyatan ruhigam wahad mardiyah ruhi wadigatun libigam wahad tibabas ruhigam wahad me dunia waqi vedan adi mardiyah Allah ga hadratun ruhi wadigatun libigam wahad fadkhuli fi ibadi adi tiya nafsu ko sawha timang Allah ga artahum ketika soli walung ketan abaddal Quran soli walung ketika benar ya nabi hunna baddal Quran wadkhuli jannati ayati marsalan surga benar ya Pak Allah kum fad nidayatu minni sawji Allah taala mi fada mai mi ngtere galamin labbas den Abu Bakar gafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arif gam midanni ya Rasulullah ya Allah rasulai ma atiyaba hazzun min yuga man yugad lahu ma atiyaba hazzun man yugad lahu haza ya Allah rasulullah mi fadain goalewe miha hadha he nafsid gebri ke hadha ufawan mi ke Allah rasulullah wama ahsan hadha hadha ribati wahrat he ke mutiyas wama ajmalu hadha hadha ribati basrut he ke mi hadha ridi rangalu goale kunna mi goale Allah rasulullah فقال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ربي وإنك يا أبا بكر أدي حمكرون خليك فان أبو بكر ممن يقال له هذا مفدين قوال وميهم قدرين خليك فان ya ayyatuhan nafsul mutmainnah mi fadai mukhadam kurwe mi hungatre inne hade ke fan wani wa innaka ya Abu Bakar mimman yugad lahu wa innaka ya Abu Bakar ke fan hamakarun kade ke fan wani mimman yugad lahu fadain gowale mi hungatre be kade kam kade ke fan wani ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ehmani kam ballawa mi du'a haki Abu Bakar gafana kiha bodu fadil bi wada gannawana du'a ehen nawes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi gufawar khabar debbe bi ma den hunnawi to bas masakatin ko Abu Bakar hunnawi to bes masakatin nukurba suru geli boda gannawane kama hoja hippul ham jassawe hunnawi to nu ekale gafan tiha masakit pul kurbi swargo hoddawa tiha bura ufullawi ekale gafan vidalwi swarge ga timan kale gafan ke faim pul wefa ane faim pul swarge bergo inha hita kusadi mi wade muni kama kagapojan nukurba hadha bodogam wani umatake hadha bodogam wani Allah
هذا الله الوحيد النوار كه فد مقام الدبوان بما رسول الله صلى الله عليه وسلم مي خبر دبويما إكليك فانو إكو تكبس هيو عمل كوندو كرنو لبوا سورغ هود ومتكا غدا على مسيك كرغوي نبي صلى الله عليه وسلم ge مي أفاور خبراي كوس آده صالح علوم مي دنيا وكيوغندا وغتوغا emi hunga katam malaika bekalum wadagan nawane malaika bekalum wadagan nawane bekalum wadagan Allah ruhi wadagatum hurikam ko faawar khabar Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wadagatum dibikam wa kam faawar khabar swarge dibene kam faawar khabar swarge ga emi hunta gandwar tan tayyar kori faagum faawar khabar debawane ekamang isyarat proba kiri tu Quran Allah subhanahu wa ta'ala وحي رب عنك وافوني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله مكرهم أحرم غير سلام يا الله يبونه ثم استقاموا دين إغوتوغا سيدا وغيميهم تتنزل عليهم الملائكة ملائكة بيكن غميهم آتفابا وداغن نوانته emi marwa waktu malaika bekalum wadagan nawan rahmatul malaika bekalum bidara alla takhafu wa la tahzanu hitaman qur'an birun kan nashe wa absuru bil jannati allati kuntum tu'adun tiba min ba'udun swarga libikam tiba min hurikam ga ufawir khabar tiba min dibina ufawir khabar tibawan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya Allah taala wa ikrabani nahnu awliyaukum timar sekadang tiabamihum balhatta farataki solih arum balhatta farataki timang Allah fil hayatid dunya ke hayatuga solih arum balhatta farat Allah kam gawi adi emihum marwadi mufahuga emihun nakum fadamai nyumait take kum fadamatir sawaba darmuto Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga emi huna tayyar quraifa wali hima ibbe sakkenne sori walunaki warang he walafa rangalu mai paingai nabi sallallahu alaihi wasallam ke basur takum senge gotuga solihum marwadi umaki nuwada solihum ke tereng gina pa ho khairi nuta ilmuring ke tereng gina pa ho khairi marwadi ungai qiyamatu alama ittahu terega himani ko qiyamatu alama itu terega himani ko wa kam ngai e qiyamatu alama itu terega himani ko wa ilmu fullu ek man ek ilmu bidaru ngai ilmu waring Allah ka hadratan kende ilmu waring Allah subhanahu wa ta'ala ka hadratan kende ngai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka hadis rasulullah sallallahu la yauti zaman illa walladhi ba'dahu sharrun minhu Bistam kita zaman nana ne vedia zaman apura enna zaman nubai vedam wa zaman fai itu dia zaman apura denganna zaman man nubai wa ikmanak so di humi huntam marwa munda waraka dunia rangal humi hunta da waraka denganna dunia fasad denganna nubai mi hunta denginawan nubai mi hunta ginawan mi istakunna magutakka janti be mi hunna ki rangal humi Mistakunna magudakka dan tibe mihun naki rangalu mihun gai solihum marwadan hurihad wastahil dua soreka ummatuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hataru khalifa mi sawahara bidiyai hurihad sahabi bekan ngawahara bidiyai tabin tabauta bin salafus solihun bidiyai ma dunia hingga mundar solihun di dunia wakiwadan ilmu di dunia wakiwadan ekamun libigan nanja ibrat teri fila wala terdengkuri kamu libigan nabi ibrahim awam libigan nabi ibrahim fila wala tawarak gina dia battery lanje
ada hewlafa ada hewlafa rangalu mi huriha zamaniga sahibi hunnaki yosama ehmi padem marudana bay enna wasden qiyamatu alama itamtere gahmiligam wa kamingai ilmu fullewum ay kari hewlafa rangalu da khas ko ilmu gari mis tapuna kanka ungannadan tibemi kantata bonidan tibemi ho emi on kari Allah gendum qiyamatu alama itamtere gahmiligam wa kamga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar derwa hewlafa rangalu mi madwamunda warakah hewlafa rangalu mi madwamunda warakad mis tapuna kan nufenna nemi on tabawan rangalu bayak denti bene tanka fasad fadda masai qurami wiyan da kanta ta tarhib demi denti bene demi istapun tibene fadami hum fenna imami kiha ummatan dibe kiha bol deraimi mi istapun dibe kiha bol derege yemadan etane gadam fasad mimuga fasad tadden ginaundani nuba kanta tadden amu gendani emadan Allah hadru salam kama rakka dari kama di abdus dua kuran jeheri mi hegge muhimmu kan ilmuren besdaro mi hegge muhimmu kan aslu ngani mi hakku akibe dia mi hegge muhimmu kan mi hegge khidmat kan holibe fari ma den mi haga wa den girain dekken insani tobiyatullah wa kamengai ehma hewlafa rangala soli wala mad khas ko ilmu ga hulore abdus masai qurani mi hegge zaman ga hunna kankan rangalo qura mi hegge zaman ga hunna kankan emi hege kuladana kan hori warakum rangala kurang ei nabi be kalna rasul be kalun kori masakke koro ei nabi be kalna rasul be kalun faratum ilmurna wartami tarika mudai ibe kalun du korbi ilmu fota ilma mi khandatten ibe kalun du korbi ehbi ma elibuni ilmu ga hol warinna nabi be kalun tarika wartami ilmurinna ehbi ma ilmu warin e korba masakke korati ei mujtamaga ummatuga ebaika kaumga heyokan tatafadron qura masakkengi mistahum ghafil kam getere fasad tahu tere mistahum ere masai qurani masyiruku ke zamani ga wajah syiruku nattala aniya warikan nattala ilmurin abdus masai qurani tauhid fadron masai quran Allah ga kawandakan syiruku kan nattala masai qurani adul warikan ga quran masai qurani demi masakatu getere ga boleh aniya taka kurmati wa aniaya ganyan nung mihunga furassara ya malamata mikang kurimatiwane bayakumi hona ranggalo kamad dekikin kurakan tatam mana kurakamnya rulian na insana ka tobiyatu ka wakam ini ranggalo kami begotuga dekikin kurakan tatam hutuang foratamas miyaku teduwe jekaunya masai kurang paravia baymi rulian na eba kommes hisabe kommes wakute ngannane ranggalo boikkan emi hona mes kabul korwe bago hisab undeng Furasara kuruniti malami kuruniti aniya kuruniti deraweswane adi maafang ide hisabu bisdane kantat embima ummatan dibiganda warabbud derai warabbud hama fu baddan ribene derai gai ilmuring hewlafa mihum ummata wakibadiu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu inna mautal fajwati rahatun lil mu'mini mu'minu hewlafa rangalo mi agang anna kulli maru misada kan hewlafa sawali rangalo mi kulli marakum marwin jakamga wanama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu widalwani ena ya rahai ke rangale ena hunna tayyar abadus ena abadus rangalo sawali rangalo mi ha ena hunna tayyar abadus ema kulli bataka Allah adarna badal kuran jahon sena ka diraina te Ibnu Mas'ud widalwani ya khilafa huwa akhuzatu ghadabin lil fajri nubadana famiha ngai Allah hadrata kofa yake kulli mar nubadana famiha kulli marakum marwajja kawanya kofa yake Allah hadrata ena huri tauba bismo ena huri kandatta fasqon namaz tabbisalani mudallu sakai mudi roda galakun adan sabawar alkantatta adan adi misdahang hakku tabis bayar hakku tang bar miengos tauba wang hitabes nara wiyanada kantatta ke matiga ulah hutta kulliya kam marwa sena baddal kuriye bima Ibnu Mas'ud bidarwani nuban lafa mi haka kulli maro hama ena nganna musibat Allah qahdo kofa ekiyarna
Ranggalu mi hakam wajjiya bala syai Allah hadratul rahmatik kan ina limnum warahai kam ka bala kan din Allah taala marhum milawwa fani imtihan kaddaka aw minna mi duniya ga wa emma bolu imtihan we duniya ga minna emma boda jagi wa kan tam mi aw minna ki marwan baik mitan utibene kan aw mitan utibene kam mitan aw min ganji hene kam mi waguti tanek mi emme boda aw jagi wa kan dan kiri itu Quran ko sallallahu subhanahu wa ta'ala marum khalq qurbi maqsad adi diri horum khalq qurbi maqsad uti bayan ko deba alladhi khalaqal mauta wal hayata ilaha ki maruma diri horum khalq qurbi ilahi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala deba mi qur emme hew amalu em rangalo amalu ko muladi kum bayto imtihan qurbi Allah subhanahu wa ta'ala mikangkang labba qali ihim bi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballawa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dekhunu fuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu mihek dekhunu ga miha ko hifatta la hikonya kulliyaka sihigendan ena wa agi kulliyaka ena ora bodang hama he yaran wa kulliyaka ena mikih ne bamba wa mikih kan ka bonam bawa me ehma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma dekun huluga hibet Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu idar wali akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya sallallahu alaihi wasallam hibet dewe bimang kibai yatima khale khan dekun huluga wa qala di hadis qurbi hum fid dunya ga tiba wa yashe hum fid dunya ga tiba wa yashe kan gharib बीरट्टिस कम का बजाय दुनिया गोले अब्दुल्लाह इब्न उमर में हदीस पढ़ भी औ आबिर सबील मतलब मगफरस बदला में है को का बजाय बीरट्टी न की तंता मा गिन होती बे बैनो एक कुरान दा कम कोन निमुनि मते ने भी फुराय गंदा एक हाल में है को का बजाय दुनिया का तिबाया की अब तो दतुरत तैयार होना है फुरन तैयार होना दतुरत तैयार होना है मगफरस बदला में हम भगते वायर ना दा enak demi haru horas kot lewe nagi hiwi ma enak kan horas kot fada mi he kotuga dunia goles den ibnu Umar Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat kulmi ibnu Umar widaran ki gato Abdullah bin Umar us ummat ko de wasiat ko rabba ekade ke fa widaran ni idza amsayta fala tantadril sabah habir wan dunia ga horejya fatihan intizar quran fatih swande ma sura vidana kamannu bada Waida asbahata fala tantadril masaadi fatiswan den dunia ke horwe jia abir wanda solo vidana kaman badar iha sababu tu kodo kudakan dannar tiba ni ha kodo kudakan dannar hai wa khudu min sihhatika limaradika madamas badi vedana kan danake salam sihhatin dibigan namasai qur'an madamas badi vedana kan danake miyadu salam sihhatin ga horwe tarangal masai qur'an sihatan gillu wada pada kantar tahundu war wa min hayatika limautika adi madama was marwada ne kantar hayat diri hum ga nasib rangala dibikannar diri hum ga faida rangala dibikannar hai madama was marwada ne kantar hima mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khori wasi adi kade fanu mai sahabi ya kade fanu wasi qurbi hinduga ikade gifan Ibahi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kurbi wasiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayai pulga was ekade ge fana kiha bude kantat tuttu kurmati wadai e puriha kantat ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khetri wadai gennavi nabiyya sallallahu alaihi wasallam khetri wadai gennavi mai sahabi be kanna was bude kantat kurmati wadai gennavi Al Muhammad an-Nawalam benwa himwa hake solihu alum ilmar bidaroni ei muli mujtama muli qaum muli ummat wa barakati ke ilmurin laki ilmu fadram masai qurami hum misdam wedga hayokan tet fadram masai qurami hum muli ummat wa barakati ke ilmar bidaroni ei ke beganto ei Allah subhanahu wa ta'ala khirat Quran ka wahi Quran ka wa fawani وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم رتهगा मीहु कुरमदा गोस कंतत्तहुगे साबुं
emihum halahu kurabban kale gifan salange edi modi nugannawaye wa ahluha muslihun etanga kandata islam kuram bayak masai kurakam gawanya kangkang nugai kandata higa ehen nawas kangkang ranggalu kuram bayak mihum masai kurakam gawana ma Allah subhanahu wa ta'ala ibayak halah kurabban Allah edi modi nugan subhanallah heu maga magdak gaden bayak eta ebade eno semi honge e dawro emi hong adan kurakam gawana ma emi honge e dawro emi hong adan kurakam gawana mai sahahi bekar jenne men Rasulullah sallallahu alaihi wasallam armu kitere ga soji hon tibba armu halah kuana hadis kurabbi e soji horangal mi hong islah masaken kurakam nya kan rangal kuram masaken kurakam heu kan tetap betul masaken kurakam wanya emi hong tibba ko fatuda emi hong tibba ko fatuda Allah Ta'ala kirim Al-Quran wa hing ayat ke wahyi Quran ka fawani wa ma kana Allah li'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allah li'azibahum kami hunna Allah azaban dibbawane wa anta fihim kade gfane mi gade ga hunna wani Allah wa rasulah hunna wani kun am azaban hun baban wa ma kana Allah mu'azzibahum di Allah kami hunna azaban dibbawane wa hum yastaghfirun kami hum astaghfar ko kutibba den ilwar bidar wani kangkang islah kuram masai kura khas orang ilwari tanuga ranggalo kan tetap fataram heu kan tetap fataram masai kura khurafa itaga biduataka sirukan adala masai kura heu lafa sawali ranggalo ilwari emihum barakat akabani faharika wes ei waki miha kabi makanung e barakah yan nani emihum ga ilma emihum ga masakat emihum na libi hore ilma emihum e kura masakat wa sabu ay Allah subhanahu wa ta'ala sukuge midin kan Allah anggawa foi koi heu kan tettak amur Quran angkara tan nahi Quran e kan tan mi hum Qurani e ge sa e waki mi ha kabi makan e mi ha ge e ilma e mi ha li buhore ilma e mi ha e Quran masakkat ge sa Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratu ga e kamuge asar mi istakunna furam dadi e kamuge heu nati jannati Allah ta'ala ge ruhi wadi gatum mi de bigen dani ima Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadis basultah gadiga arna mi engin dani Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ga'atahun gatere apa duas kummes bayak heu maga goa jo maga abus bayati bawa emi hunga daur emi hunga ada kurabwane e ada kurabwa iru emi hunna arun ibaru de jihe adi emi hunga daur ada kurang hurasta ke kurmat bi kamga wes himmada kami kuriya da kamga wana Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi odikam wandi ugatum wani emi hunna ek embe lobe de muslim akhunne mere alun nabi ebigan dia basul tahum yegani hewala fa sawali horangal mihum dinu ge kanta tam mis takun anganna de masai qura heu kanta ta fator masai qura ge fada mihum waki wediu ngai kiamat alama tabtare ga himile wa kangkang adi e kamu ge sabun ummatan libe gelun ta warab bodo ummatan libe gelun ta warab bodo mujtama libe gelun ta warab bodo ema ei yada korwen kanta ta kennu adi ebe kenung yada korbe kanta ta heu jaza de Allah subhanahu wa ta'ala qadratuga ebe kenung abdu sudwa khudin jihen ma Allah subhanahu wa ta'ala au min nakihi wa sahahi wa qabul quraya ka amal dasida qurabe yang penggadabas subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu